Vala chumwa kithelu twanenea o yulu wa mwikana misi na makulio metha mema ingi na tae mako minukilia na ini muthanani wa mundi ethati avikia na usunge kulio akunitu kwitha tisungia na ataalamu maitu ndini wa studio cia Mutongoi TV na indetha wina ikulio ikonetie misi na utume ndini wa namba itu ya studio ila ya utumani munini ya ile 391 ili 391 na indi watuma ikulio ya kuvauka na utumani wa kuvau nitukwitha ati ukwata na ethani ikulio nitukwitha TV kia na kusungia ingi na utu atiendini wa mitandao ya mikumukanili vala Facebook tukwatia na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official, Instagram Mutongoi_TV na ende watu atia kukuonde no kuvikia na kutukwatia ona kukwata kilungu cha amukai kila kiende ye muthenani wa umundi masito makwa anita wa Veronica Siombwe na uthocha tutambanie nyimwe ngina mwiso wa kilungu kitu muthenani wa umundi na ende ni maitu timuveana undu wa kuka no kana mbio baba kubiruta nambo iko ya muingo ndotavya musiaisia wita wata na niwo na umete ba nita wa Reverend Titus Muindi mwana wasiitwa kuya manata mutabane wa museo kuya musi wa Nairobi kisio wa Sinai AIC Sinai huni na mubeano undu wake ko kicho mundi ngaiko tuwete bandu bamwe aundu no mutumia njosa mwana ni athime andu ala maliro ya mbesa tangange ni kana station hii se kwitha bo tutonone na kamba ngaina mokili from one glory to another. Amen. Thank you. Na kwa kantu kethani kiokoni cha umundi dia cia kwa masitwa ni ta Elizabeth Wangali numite ngaliko cia makueni mboni na ni mutungi anga imube yake kiokoni kicho umundi nundu atu nenge buso ya kwitha bamwe na kunena nya bamwe yulua misi na muika. Asanti na ni musese atutana athi muno bitikilitu vikie na usungia makulio ma amwe ala mwatumete chumwa kithelu na time okwata ivuso ya kuvikia na kumasongia na ndive musiaisia wa kulite ni useo museo wa watumia mbesa siake akathata na ikuya umutungie Reverend musee nuni watumia mbesa kibe tinicha atumia mbesa cia musee na musee oka aithata na imwe yu nigenda mugo cio genombe na undu ngiye mbesa cia na yu kibe tikitwae ni mundu umei kito nombe tumia mbesa ingi cia ekaila cia muume nundu muume ni waile usubia musi wake na mali lo kumamba kibeti chake cheitha ki parent basio ya kutumia mali su na jo chaile utumia na kilego ti kwananga etha chakitie kutumia nyeni kiki ya tiki lakini etha chakitie kwananga na jo ni kule kitungange kwa kibeti kila kitwae chaile kutumia mali ya muume wake nundu kibandu bangi amwe thame atwae na mundu aingi atwawa ni watie ithe atie nya atia ndola masiani we atia mbaizo atia ko na atia buya nundu wakwata Mr Kenya ekana withie ekala mundu izindu cionthe nundu aitia ko oni mundu nutona kumweana kamikanisa kwa uba ibata wa mundu ume kwigwa wo nundu wa kibeti chake kwigwa kutumia mbesa na iza ukiake mwibe kimwibata na akinipa no mwiume eibwata ata Elizabeth nye na kwa niona bau ataile kuiba nuno kindu cha mbewe yunengi mwatwana witha wane ngwa lusa oli kabala bandu nuwise juwane ngwa lusa oli kabala bandu we na akuta kibetira we wise ndukalike nela nzia ya kuiwa tokwa nanga nundu mabina maingi atumia ni matumia akamoka na ni matumia ibetisio tabengi nini nawe ethandu isa kuaminika we bengi ya mutumia waku ju wambia kwananga nicho kitumuweza kuwa wikata utunge kwau wanengwa lusa wakulike kotini na freedom ya ulikaba ubengi ya mutumia waku ndukanange na ndukethe utemui itha wi mui nikenda ndukese kuwa wikata utunge nundu waonoje wotunge na kuni wanangie Santi naende musiaisia ola witumite ikulu yu ni kwate ni wavikia na usungiwa veongea waitie tuelesie yulu kana tutai yulu wa vitisho na vifo kana kula kutiswa na yulu wa mauani ni kwatia wewa ayasia aelewe kana atawe maundu maibikio bandu wethi ani masanya ondatika wewa kila muthenati uko sama uvo makonetie nganyano waiye mwendo wake thiwe muwae na sindu ibwau yo tiambio babasa wiona ni chao kiutuma maundwa methiwa kwa wingi Reverend ketha ni ngulwa na cia ume onathe wasiwe musi wa mutuo wa uani wa mina kuima na kukwata musi waku
ni waile kuwaliula mutu osu nundu aume mingi meka mutu uka kwasia ni kunanguwa ni ukuwana ni ukwika yuka mutu uka utelemasia mundu atie ko titakaseo na keka ni kutondeka ba aume nambie kwamba aume ni maile unenga akamonda ya na tandaya kitumi mundu winotoni wa kuseparate nthakame ndune na nthakame nzau undu tato na kakoya kwenyu mundu ukongasia binda yaile na ira itailite twaile ndu imutelemia mundu watie ko waile kwikala nake na muwo ni kana nake atonde kwika maundu ala mailite kuni subaume ni subaume undu wa kutelemanja mundu atie ko nundu atie the atie nyati andumo iwa mutelemia wa kumua ethiku na atonde ndabika wa muikisie kana kambe kakelika karatu ukethia kaziko ko watu kamwenzi oka na nikindwa kama menete muno ko ndu ni kudia ume maeke utelemanja kamo nondu wa matha keku na makalame na kamutuo ka utelemasia ume mo na mo mayeka na mabindala mingeti akati tia telemanja maume mo kama yatha ume kiku mabinda mangitondo ume matha muka kumoa na wewe sasa mundu ume ukuyamuka no mua ni wonie mundu mukonge bantu bangi nundu mundu tena mundu ngikiliko ni chake ndatelemia mundu line yake ni kwitha mundu ucio no mweya ciana unu mumbi ya musi utia wa musi akalunja ilui akasovya simsombe ila si musi usu ni mundu onengwa ndai ya kuni suva ume ni umwe wamo tuweke utelemanja ciana cia ibeti ila si na cia atumila cietekile kumako na cioka utua kwitu na cia atuma cia tunengezi twana kwitha mundu ume atuna cia iwakana ndesa kwitwa ithianganya na kana kaitone bate mundu mukozi no mundu gatepo baigucia mundu wa ume ile kuweka utelemanja aka na kwikala namo na muwo maima na kana ni mwiyumwe namo na ni metekile kuthamia ko ni kana make gusi. Asante Elizabeth akama telemwe haume matelemwe kana maikatelemwe nyeni asia usunundu twaile ukani na taile ukaya misine yitu ni kwithia nuetete wasio mwingi nundu nukona misi mingi ne bikie kwithia itena atongoi tatumia nengi ketha ji atumia ndiwa matito na kamo muno nundwa o mitele manganilia su no isa kwithia ona akani mambi yo bwaume na mambi yo tishi aume maisho kesaithia we mume kala nyumbe sutamuye na ni kwake ndi lakini ni kwithwa ni watele milioni kibeti chake indi witola ndonya kwita kwa misi atumia na ibeti ni tithoche ngai misini yitu na nikenda wisaithia ngai ata wala ti kala maisha makwe kala ata wi mutelemi maisha me kala weta wake iye na wio kwaku lakini nundu wi kala ukito jona tokesa kwa wa muthenya omwe nundu ni wa promise iwe ukekala ukite indi atumia nititha sibeti situ na sibeti nititha sibeti situ na tithocha ngai ata wale misijitu na misiti yitu ikooneka ngai na misitu iketha yiyo ushindi. Asanti aya naende veongi unatumite ikulia vero kwikala na andu a matesi ngai ni uthuku na no mutui waku na kana ukatuma ndu na mundu tesi ngai ni uthuku na ni mutui waku nyeni asia be muisio nundu Biblia kindu cha mbele asia kibindu bwo kikikabulana na chao kikabulana na cheni nawe etha ni wamulikilo ni cheni ki ni wamumanyie Yesu Kristo ni waile kubathanzia yaku ki wenda na Yesu su kana wikata nundu ila wambia kwenda kubulana namo you peo na possibility ya kwisa umutuo waku kubenduka na kwisa kubulana noyu kwao etha ni wasa kuye cheni sakuwa cheni mpaka mwisho no ithina cheni ende kubulana namo etha nukabulana namo bulana namo wimatavya ndeto ya ngai nikenda namo masioke cheni nikiba cheni nikiwi nundu ilo bulana namo kana twasio kwangelekanio we wi mwitu we yuta kuvero na ni woka ni wenda kutwa ni mwana ki utechau utesingai ni wisibe na possibility ya utio langa iwe nake nundu withi ukanyangi una weka la mia oni na ka kuyo ke kalaba uyungu kinete kwao nyeni asia be na muisio na be na mbanga kubulana na alama tema cheni na ndiliano na kuba nini we mutabanya obo musio na kuba mutabanya Biblia ne kana ibuku ne thewi twikite kana twisi kana Yesu okie kuunthi kwasu ala matesi ilandeto nye ndiko na beno thuku kwa mundu utesi ngai kubulana na mundu wisi ngai nundu no wenda ukethia mundu ngai amutumite ebendo mwana keiba mwana keusu ona gutwika mbeto na ithona meisio ukethia mundu umeo no abike bandu ake akibetiki na upindwa kana ndio twani wense ndienda kanisani ko ukibetiki ka undu mundu umewika hata wase baika nisothi indi nye kwa ndipo na beno poku ndio ndio usonge abanini niwe si
yu mwitu nutonya kwibagwa ni mwanake na makebania na yu ukono tumituo twina mwanake kana tumituo twina mwitu na akili ni kwa kuganango ni kwa kuyasia hii tuwe kanumise tukabindukia ba yambe na nicho kitu Mungu kuyabe na muisio wa kwetela na kumisya kindu wene nundu kikakwete kikaunyamasia ibinda yukite nye ndiasia ndukekale namo ikala namo indi umatavye ndeto yangai na ndeto ila yeta echeni indi yuko bulana namo ni asenye pena muisio wa kubulana kibindu na cheni Reverend Samson athe yetimina na athiona mwitu na wagokia atabia simake asiniwonie mwitu museo wa bilisti hakulwa nithe na inya mwana withi kutwa andwazu mate yaike mukatonya kwikalana cia imwe kundu mbai nyuve ilandu mandibwa matwika mosumbi ungi ni maile kwikalana kiliko na andwala mate mosumbi usu nundu etha mundu ndatangiwa na mundu ni watangiwe yui kibindu na cheni siumania bapata wa andu ala matangiwe kwikala na tangiwa lakini ala matatangiwa matebyo bo na mama matebyo bo muyuma bo ni kwitha undu wa kutwana mundu anmatmina utwana matwika mwiyumwe na nuitikila kosa kibindu kitwike mwiyumwe na kuicheni cheni bigira kana kiukita usimwa kibindu na baulo inena na makalatia meye ala maungamite ni mama okilia ala mabalugite lakini mayesu bya ni kwitha mundu endi kutheze ni laisi kwa kwitikila kutwa wa mundu te mutangiye na kuwi mutangiye ona kauna mwandu alama andu alama tia tangiye mende tendo la tangiye muno ni mesi memeko masio memikalele museo lakini na kolo kutwa ethe to etwana kana etwa mundu te mutangiye ni waile kusuania keli katatu no ni enduka yandikitwe think twice na mwili mailo think twice. Haya, asanti. Daingi ngeitie kwa nini mmeoana na mwanamume mnakosana ukimwambia kuonyeshe mahali anakaa kana niki ni mutwanite na munduume kana mwenda utwana na munduume mwikosana kila ivinda wa mwya akuonie vala wikala nani ukumuonie vala wikala na abe mundu wikala hapo yui ethabe mundu wikala hapo nukwenda umuonia abe mundu ungi weza na mundu utetikila mwitu amane bala wikala weza na mundu utetikila mwanake amane bala wikala peke tumi na baile da muzuzu yo mwene kondu thani binda ya kutwana mundu waile kumana kwa mundu nesa akamana umo wake akamana asia imake akamana kwenda kombe wauta namba ke committee nundu wa mutwano ni blood covenant anamamina utwana paikutanza unamwatanza withi ya ndakamele nyini yalikanile kondu be uta namba upata mutwano ni etha mundu ndenda ukonya ko witikila kutwa niwe nikinowa no ndisaiti ukaenda kabola ukesa umana utheu wa mundu na mwikalo wake na kwenda kwake nikana mwise kwikalania imwe undu ni tamume na muka na indi maundu ama kwikalania eta mena thina muno nona musiaisia ungi waitie mimi niko na miaka 23 na nimeoleka na niko na watoto wawili. Nashinda nikiambia mzee anionyeshe mahali anakaa. Ananiambia niache watoto wake na niende anitaki. Sasa nifanye nini? Mundu mukausu ena miaka 23 kuma atwawa. Na ena siana 3. Aiti ena miaka 23 ti kumatwa ena miaka 23 na ena siana 3 na mutumia usu na kilio atavya ithea siana amonye bala wikala aimwe atie siana siake na ithi ekulia aile kwikata Elizabeth niasia uyu mwitu ndi musungia nikumwia o in a way nota wa ise mark ila wona ni na mwanakyo nundu kindu chambe wona mwanakyo ndaisia mwanake oe na asiai na ena asiai ni waile kwambia from the starting point ukamwia ye etha nukumbenda kwagwe na nukumbenda kwa tiende balabe asiai nye nikoneke na asiai no me uni mwitu lo kwenda kwikata kutwa nikenda now from there asima unenge ngoa head makuya juno wikata na utwane na maunenga ko aedi jumutumio ni wese junde isoko tia jumu imwe na alika kila kindu na nibo na asiaju we mwanake na we mwitu munatwana nusio kwika maundu imwe onetha mwathi kusunga praise and worship enda imuka sunge imwe nundu juo na oyone ko isunga we wina mukau waku kana wina kibeti chaku pai andu meitha mena makulio muthoneka saake enda sio tuku sana nya mwinukite mumite kula mumite ko be mundu ukulia nundu wonekie we ona mweme lakini kwesone ko isunga na mundu ungi nuiso weta wasunga nake niki
kwambia ba mwambiyoni enda kumanya kana mwana kioi asiei na etha asiei me asiata etha ndi asiei be asubi make alama musubia tia ango na andi indi masiei mwana oni bitu ithamoko ni make na ni twamunenga ni atwane na itwa muthasia pauyo uketha wino uthasio wa kumanya mwana oi pala wikala na kwa musiniba na tikathitithia musi wi andu na wi asiei iko wona mwitu ujibawa ndukende kusemba mbeni kwitha nuendie mwana kio enda kumanya weni u na ekalaba na asi make nao kana kotetho ate andu moinde mukasumbuani ao banu ndo ikondu kwenda kana mbogude windi siombua mwitu wa windi mundu wa miaka 23 ena siana itatu ataitwa indi yonanya asiye monini kana kaka boti mutwano nikatizi mutwano ni chau na etha nikekalile bauka asia kana kambe ka keli ka tatu katezi kwa mwana kiosu peoni by mistake kwetha siana situ sitike la kutwa wasia machua ebukua mamile ya ine na abo ametwano na ndo mambie kutwana mea nini view mambie mena miaka 29 pepata wa maturity mundu akatwawa esi undu kwikana kwenda bota mutwano ni nukana kake 23 years kaile thakaboti mutwano keka nini view uketha miaka 10 ona kayisi undu kekwekika na kisi kwikata yuni ndikapindukia kakenda umanai kukwa mwana kwa ewe ba na ibinduka yukambete wa ila itisho indi itisho tia siana ana ndu ithi kana na siana siakwa yundu suwe mwizio muno kwa siana situ sia yetu ketha siamba kwitikira kumachua ni kwitha undu wa mutwano ti undu akutanisia mundu akamba kuima kiliwe gikaima akethere kwa marriage akethato no plan maundu ma marriage akethato nambia mutwano bala wambia ukethia mundu wa mathami uciuya nundu na kwitikira kutwa wa mundu utezi kwenyu na kutezi ko mwina atwana that is come we stay ukatwikala ni owi tuisange maisha kwa ndu cia na zitia yetu tuzikumange maisha cia na zitia yetu ningo sisupa siambe kumachua ona cia na kuima kama mutwano ukethia hii mundu anesi atwani ya chau andu imaile kwamba kuima na indi jasia mwana kosu loko ukuya keli kati esiana na kaithiko ningu mwisupa kana kaani wakonze isie ona kasi ukakonde ithekeli twingi na kuikua muyo munene wako yasiana itatu inya waendie na onenyo kaete mwitu lo kaete ndakayasia na undu utona koya kondu ni mukania maike utani sia mekale pamwe na maima ndo maile kwika na itwa mwitu ko amanike na itwa mali kwa mwitu kwanza uwe mali basi yangu uwe mali basi nani musiaite we kulete kule yu ni kwate wabikiana uthuthia ndukambe uthi kwenyu ona kuyothi osa epinda kana mukulie no twikale nditi kanena tika manathina wiva no ndu mutano tikindu cha kubikiana kwanangwa kana andu mayaile kutanisia na ende reverend no kuravia andu maile utanisia andu maile utanisia ndi andu maile kutanisia kikuchoka eka kikube bandu Biblia ni yaitie inenganite ndia sene inenganite mwao lakini yaitie ngai nungete mutwano ndai ya na paka wetwa kindu kila kituma elimatanisia eka no ulalai yes. Nao kindu chicha kutanisia mwatanisia Biblia ati na mwatanisia ndukakomea mundu na kundukatwawe nuitikila kuma mutwano ni na kuwa maniye kwa jazazi na wiyo uendoke kale yote uya yani mamina utanzi no bakandu amatikilala kondu wena maile kutanzia ngai asia I hate divorce ibuku ni ya malaki ngai asia nini thithite undu wa muleano undu andu mamina utwana maile kwikala imwe mpaka juka matanya na undu wa ulala inaguo woka wabika musini pandu ba kwikala andu matanisie maile kwamba ikala makanena nundu kwanza umeama manene amo kama tukailala mono ilala akama manene amo umatukila mono ilala umaile kwamba kumbula na isio mako kapamwe makaekania na mayambi ya mwendo nikanetha imakwati siana matonde ko ya siana. Asante na ni musiaisia ni kwate ni wabikiana uteleka ndukavikie kutia musi waku ikalaindi o munene unetha nukwiwa utie siana othi ndukambe utia akatia wani makumezi naende noteza wanamo akaba ile kumezi yanginende aya ve musiaisia umokwa asianita wa mutuku ni kuulia kanani usio mundu umekutwa ibeti ile Elizabeth ambao tuzongea reverend Yesu tuzongea ni usio mundu umekutwa ibeti ile kwa si ngabo Biblia nilete na Biblia nileto suna ndisungio ndosu kwa na Biblia ngai wenu leto ndosu na aite mundume aile kwikala na chau na kibeti kimwe najua ndo ingine malikete kuibwanania na Davidi
no ke saithi ayu mundu we akaukonga na kamusola kaukanda biti na kazi au konga na kaundu iso musungi aingi kwa wenga inulete na ni waitie mundu muka aile kwikala na kibeti kimwe nikenda akisubie na ila wona mundu ume etha no manyi mwingi wa kwasi au na no twa kibeti kingi ona we kwanza we wa without yananga sasi akuba ona yu aonange maithi an extra mile aikwete weba ayambi okutisha nake kwa ni tutonya kwithukisa ndeto yanga yundu ikwasia na tukamithukisa na tikamikwata na tuyekana no manyi witwene na wakwibundisia nundu umanyi utwe na we manyi mwingi ndwi bandu witu twa wikito twasia na witu twa utewa ndeto yanga ilete kutubundisia u Reverend mabundi sio ni maku no bundi asia andu matwa ibitile Biblia bala twasoma Malaki ngayaitie na inotia lo wabeba wakumba omuntu mukongi ini nombie mundu mukaumwe nunu na manda usiao wakibeba undumwe aume ketha ni matabia akaonde masama undumwe meko makaonde no mwamwe akaonde mametebu undu wana mukakoma mukitite kwa chamu kake kiombiso iko na yuta bya baba ili uwo na kumukomie mukitite kwa na wacha mundu mukongi ukethia andwa nitamombu chumbi kimwe mitwile na mundu mukoyo ngizo nde ukamithia koyu kwa ndu na asia aume metikilo tuyo wanga ikana mundu ailitha na kibeti kimwe nundu naoi amwe no mitabyo kiki mundu akikolia kau na mwenda ongela kingi yu kiki mundu kitonya kwanza nundu aume ingi makita na masia muka nundu mayabikia kiwango kila mundu mwe ile twa mundu muka speed la sia elite kuongelongi ni kuongela thina musini kwaku nundu wai mundu moto na akaile onoloma umwetha nake tambito mutonga uongelongi obiapo na ende uswe thina onge aite I hope mkopoa ninae mutwae nthini wa miaka 8 na nina ciana ile na musee wakwa na anatindia kumbia nithi na anenge fair ambenda no kumbisia niukie na ciana si kwenda kusioka nitonya kwika ata nundu anoka saa kenda aisia siende sikamandhiwe ithe ungi nikana nasio ata Junior mutumeo yoju we ni wakwatie plan B kanosi nundu plan B sunije kumunenga binya wako lonja chao wako lonja kibeti na no choto asia atumia nitwiwie etu kana etumene tei ni matiye kwa nawe ni wa mumisie kana kanini kwa wa mumya kwa atesi ata ona taendwa actually we ni wa mwendie mbe na akuitikila na unenganda yake yonde na mpaka wa mwete musiusu na kitambo weka langa na mweka langa na akwa atasia na 5 indi juni ndi wona achau meaning kwa patomeka atumia oundu twendie tumene mailie tumasubie na tuimanya ciana ni blessings kuma kwa Ngai na ciana sioka kweto sio eka kumumene asiana bai mundu te wonzu na kila mundu wonzu wake etha cho kibeti kiki wonzu kisisie no ikilunga kulingana na chau na wonzu wake ona kuwe wonzu wake wawila wona mutumia ambe yao ka saa 5 aenda anga songa nje sio ka saa 6 aenda ambe ukanga che na ikuya aumala yuni watu aniwe naye na kibeti kingi ekitokuya yui kata betanga jamu inoju nikenda niete chau na ekangutabie baiki badukani ona wakiete ona waete ile baiki badukani kaba ukasubia usu waku kwa uneti subie etu mene alata umisie kwa na tamaete kuumisi matuke ibeti situ na timonia wendo ona timonia wendo wakwendana na mam niwe seidie ni twitha na ipawa akama kwenda kuma kwitu na kuka kusubia ona mam titamona kuka kusubia ona ma sisters titamona na tikamatwa maitu na tikamenda unye ningulia atumia na anake maitu nitwende ibeti situ na nitu sionye wendo asanti na indi musiaise wende kulikanthini wende na kwilwela kilungu cha amukai vala tende na unena nisia yulua misiito na indi tende na unena nisia maunduala andu mamuika matona kwika ukethia misio no yaungamana indi amweni makulio ala tunaevikite kwithwa na mochu mwakithelu na twetha tutanavikia na kumasungia na indi nundu twiva nundu wa kumusiaisia na twiva tuvikie na kutethesia vamwe na taimaitu alati na mamuthenani wa mundi
nitukwendeye na kusungia makulio maku na indi etha wina ikulio ikonete musivikia na utuma nthini wa namba itu ya studio ilana ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano na itukutha kwata mutuma ni menyu na makulio menu itukutha masungia na indi wenda no utwatie ndini wa mitandao ya mekumukanili wala Facebook tukwatia na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV vala tende na unena nisia maundu makonete misitu na indi ni kwate musesia niwende na usoma kindu niwende na utaika na niwendeye na umana kindu muthenani wa umuthi na indi twi Eliza aitunenga woni wake ayulu wa mutumia usu kwenda kulunja unalungile kibeti na wethe mwya ciana imande wethengi Reverend aume mabika wabau kethia nimeulea ndakame yo sio pwa mwetu awili wanusenga gwa naume undu manze ngasia nundu aume nitabeba ndu bebandu nundu mundu atona kutwa mwitu tekana na isiana ke kana kambe kakeli kakatatu na ina kwana nga resources kuya kibeti na siana aisioka aikola kibeti ki na isia aikola siana isia to fight na ithioku kibeti ki na siana nima andwa ima ambi yoko mwanzia kuita ambi yoko mwanzia itayu tata aume ni nona maundu mayiko keza hivi ai amwetita matumia 5 common sense une ketha ngulwa aume ni mea wa mina munda ilo bota mutwano neta swanite wa mina bota mutwano ni manaka nandu ala maembe wa ituma mama yiwe mitwano misisa kuungama mama yiwe mitwano muno wethe watwanie na noiko sana na kibeti chako nima ile kwikala ndi mukamanda guthina uiva kila kiutumataleanwa kiva kibeti kietha etha ni kiolu ni kuthamba ukathambia ukayakaona ibetila ndambu kuya idambitwe no aume masi idambitwe no mandu ila aume mosa makalegelia mukakutu ukethia mundu abyaku atukaie bambe na ithia yona mwitu thambitwe ni mume ayambi ya umelia mata waku no winda omone agakoma bu na kwa jiba kambulumbandi nikanapiko mundu muka utona kwendesia nikana kila wona kwa kangi utanisia cho wona eu waku nikila mundu gote mumbe mundu maisi chabati ni mukangi ni mupinduile ukapindu kethia mundu muko athe utakalangi nikanoka ekomelia kangi mata uyona amoga kwaku tatu no masobya makalo uwaume ketha kutoneka mwaile tunga musungwata namba kona asante nende musesia ni kwa jwa vikia na kuigwa mundu ume wibando vikia na kusobya kibeti chaku akaonde ni anake na akaonde na sio itegemea na mundu muko wa mukuata na wa musovyata na ndi wona matembete lelu me akamba masia me athambu mana ni kibeti kana ndi mwitu wa mundu usovitwe na kuwa vikia na kumosa osa na ivikia na kumusovya na ndi ve musesia ukwasia nienda maandiko asu kuma maliko kilungu nikiku nikaro kuma triva ni kwati ni maandiko asua vikia na usoma waseme ibiku ni maliko kule ni kilungu kiba kilungu cha Mathayo 19 nacho kinene tobo wa muleano kilungu cha katatu cha keli cha Malaki biko neno ngaiyo kwasia I hate divorce na yasi kulia mundu mukosu mwatinda nake wa muika na no muika useleke niki umwika useleke mundu mukola watwaye wa muika ngai no menete undu usu wa kwikana useleke kwa mume na mukana ngai yasi I hate mundu uzu kuleana ngai kala mumenete kubikia hilo ke yaliula ekale mwikali ndo na kwitikirwa ni ngai asante na ndiye musesia ukwasia huyo mwanaume anakataa mwanamke aende kwake akona bibi mwingine na ndiye batoneka akanokeria baitoneka tio ongea kasia mutongo ingeresia aeni maito kilungu nikisiovyo ngulilie mundu ume wa muika ailete kutwana ena miaka yanata ni mutuku ndemi kuma mbiuni sponsor mundu ume amuika ile utwana na miaka yanata mundu ume amuika ndelo utwana kana aile utambia utwana namba umachua katika programu yitu ya kisomo ya Bakenya pai mwana waile osoma kuma ila yeta wa Nazareth tene yuzi twa PP whatever kitu yesi akasoma akaidhi kumina university aile the around 22 years andona kuma school utwani no waile kuma school no ithu kuma banini uimanda twindu nikana withe na nomboto na kwenu ja kibeti nundu ana Maisraeli mendi ya ukombo kuya Babiloni meiwe aume ma kenumba masikale maime miunda
matheliu na maitwa ibeti masia ibisi na etu kundu mundu aile kutwana namba kwitha akie numba omba nya twindu nundu kibeti choka ibeti yisa nevia grass kibeti choka chaile kubika immediately chambie kuya minus chaile vya sindu kya bulumbandi nche twindu tusio nundu akamembata tusio na wietha mundu umetwana aite kibeti kikisio omundi kikisio uni chuma kimakithe isio na chokuya mwitu kuya na twi atona inda ithiana musubia na inya nesa ku mundu mewelithe yombanitie pai mundu mekira ikutoneka pai mundu wele utwana below 25 years kumila 25 ndaba mundu methambia ukoma na etha yona maundu meke kwa na etha atona ukombea mundu mukona mutu anga mwikara kwa ndugu anake maitu maikatwa ne mesiana metele mambe kumachua. Asante. Ongeaite tumeoana na tuko na miaka 5 na alipata kazi na ananificha mahali anafanya. Nikiambia mama yake ananiambia mtoto wake hawezi kosa bibi. Nifanye venye nataka na anamudanganya vitu za uongo. Kana aite mina kutwana na mume wake miaka 5 na mume oka kwata wea na no kubitha mundu mukaka no kubitha muka athukuma apa na atabia nyinya wake ula ni mother in law mwea mwanaenda kosa kibeti enda ati na imotavya maundu mobungu. Elizabeth, Ivetis yosika unike. Hikwata waicha windi. Yuni asia hii. Kibeti kicho ni kiambo chunguza. Ni chao kiutuma mutumio amubitha. Ni chao kitumia kwa tawia. Nundu ndio na maneka la muno. Miaka 5 no inde matwani na meo katika ila stage ya kumanyana. Na kumanyana mawonzu maku. Kwa uba abe na ka secret kabithe. Katikati wa mwana na inya nundu mwana eonekana kimwe na inya. Mwitu niwe wiweka. Kwa atate achunguze ni chao kiutuma mwana ke oekata amubitha nundu stage yesu mayesu ti stage ya ubithana no ila stage fresh ya andu matwanie andu mena wendo ulaju wendo mubyuna ndiko na juba unyake 5 ni ju waile kubithwa kindu na mwendo wakwe ilo kuya kanaba imbesa yona sio kwa ni muisio kwa usu kubithana na ningwasia nina ilo mukanya ndai lobitha muka wake indi we muka kibeti mwitu usu wakuli kwa chungu saonesa ni chao kiutuma wekata ubithwa na eko wea ni chao kiutuma maybe otwindu tumote kata utabua na ko maitu usui tio mutati weketha watu iwe na aka mwilitu ailungwa mwana wa kibeti atwane ingi ibeti muno ciele kuswania ite namba unena ikathima ndeto nundu tha mwana ni watwanie na kala mundu muko na endathi atwaye ungi ulo kwenda atwaye aketha wa muthemau ibeti ni ciele kumba musi ni kana yiko igatia musi wa ungama na kila mundu mukani waile kuya muyo mwana ya atwana na etha mundu muko ona tumakosa twake ailunga nundu wisi wikalite mutwanu kwe bindi asa amomba umbemeka londo wekalile na amesia musi ni kana nazo ciana cia yetu cia atwa isi na mesi no kana kwithe na future katika family situ kila kingi ndiongela kwa reverend pena kamutuo kenando na nundu ni kwate mwitu atwa kana kibeti cha atwa nikitha acha kwa tataito ya kumesia musiusu na kurithi yani kurithi bau kwa mambo wa mali ona ndio asia ndio ni wabo bondi kuona nzela kibeti kana my mother in law utonyo isombita squatter ni yona na ni squatter kwa asia yona itu ni tuobetia kwita asia na ona ke no squatter kwa ila wase yes kanela wase yes ni net kila kutoa musiusu ni witha watho waba una watwika waba wa musiusu kwa asi ni to seisiana na nziela ya ilite eka ososiana to koso wikitie eka usiosi ondo we wosiwe na we kala na we aniwa osakana eka kwenda kuikisia mwitu wene kana mwana wene theka na Biblia asia the same measure you measure it will be measured unto you na kibet nikitona ulunja kele tukene kathikiete kele tukangi na mwana macho makalunjo kithimo kiuthimi atwa na twene make makathi malungwe macioke bau uga kana maile kwisubia hii ngainde maandiko manga imagese kuyani angaliko nilayo kwanzie tense. Asante naende akaimwa vikiana uthudhwa vikiyei na usubia akalange ungeete hai mundu umekutoa mundu muka musomu mbe wake kwithina Bau no rambo yini aje kila kiumata bati kisomo nyine
ni asia ju kila kiumata bayu ni wendo na we mundu wa muona wa muosata nye ni kwa ngakwatya kukulwa na kwa se baina thina na bayu thukuwevo ende ju no mekalanie na ju nundu ni wese mundu mukoni we na akili mbingi na no kutumia akili maundu ni maingi be wa mumeo yu mume ni kuisa kupikia kuona to kuintimidate wani chau ni muka nundu we muka ona maundu in a different perspective than mumeo wake na mabina maingi mume akatumia akili ya muka kwa payundu lakini mabina maingi la maundu makaluka no kabikia kwithia uitumia kibeti chaku tachoki yao cha maundu nundu mabina maingi cho ni choki ketha akisi na maundu maingi ukatumia akili yacho ndukaise kukila muna ndukaise kuona tachamba tange uluwa tachamba tange uluwa na yuna ake mundu yu wezegwa mundu musomo ethae musomo na we mwendu wa soma nusu wambata wa mina secondary nuthi wa university na kuikala ikutha na ndwa mina primary mundu nathi akaenda Uvota City akasoma university mukekalani hata nukilo chake ketha iswani ama maundu maingi na kuenda uswani tuwe ng'ombe tuithie kana tuiza umanizia kuima nike nake mundu mukoma sa mwiti masu masa make ekudia aile kwambia business hata nundu nandia asoma kisomo cha business asoma maundu ala matona kwete income wewe anake maitu etha noenda kutwana maybe no gethe wako CVs mando mundu yato ota wa class chako Uikatiane muno matiane muno ibeza thina yes indo ila tinda nundu etha wa university Kalonzo wa Musyoka mukamba enda unena andwala mena kisomo kisio aimete mbango ni asiasa akakwita no mundu ngozi witwa no yasi maendie ku meki wasa mina chuma kiima atia musi imundu usukiliko chake kibite bau wewe anaketha mwenda utwana manda mundu omuthengiani katika maundu maingi na kisomo nacho kielo ndiva muno nuja ndiva muno nipatona kitha thina yaka ni matona mundu menu tona utwa mundu mukota high school na makelenesa inde mundu mukana mundu umota high school atwa mundu wasomie andu azile zimeisa utiana na distance nene Asanti naendi babe utumani ukuma mwaki kulia ni kulia Reverend ninethiye kiveti chakwa kikomete na mundu ume ungi kitandani chakwa ni kana na chwata ni na wo mwingi muno naendi ni pole mwana maitu ni pole mundu wa kukwata mundu ulala ine abalisi mateye Yesu mundu mukomwe mamwia miaoni la moze teiwe mundu to tamukwata tekimange mabia akwe nundu apati ulala ine na mwe Yesu nda makulia na ko mundu mulama ulala imwe eba andikie ndi na ibinduka ethi apa imundu onomwe wibakubi nienda kwa mwana maitu pa ikindukia nyawo taundu usu wa mundu kubukiwa ukomo wake la Biblia kwa sia ukomo ndukethe mubuke na mutwana wele kusubiwa ndipo ole mundu wa mukaso su yukibedi chaku ni waile kwikala ndia cho mukanena nya ukamamba ulala yu wacho kisa kuete musi kisa ubicha kitandani chaku cha mutwano nikitha kienda kwithiba nizia nuna no kutonenda na kuyo tukosama twaku kibedi chonie kana ngiketha waemiwe nicho ukethia undu wa mutwano undu wa kitanda wa usindie na jeza yake manthe mundu wa ukitethesia undu wa kitanda undu ukibedi ndira ukia ni mabetio kuete mweme mundu ume kitandani chaku cha mutwano ona kwangai ni uthati kwa Jehova na isu ni nai na ine nicho Biblia yetia ulale ndu na umandu matanisia umana maitu ndina ndeto nzeo cia ukutabio ndu waile kwika indi ni asia ni pole nundu wa kwithia mukau na mundu ukomoni wenyu ngai na mutethie ni kana muswanie ketha mwibaba kube masaku ni mwiamuke mweli tuswanie bamwe na nundu mwibasa ni asia ngai na mutethie mandonu mundu nakwika nundu mutonde mwina ciana na mabitu yani malikile ciana isu cisava sikwata thina utewacio ngai na mutethie ni kana mwikale muswanie undu kwa ile kwikwa. Asanti naendi ongeaitie Mutongoi TV ni muvea nitawa Ann Mulwa ni muvea nundu wa kilungu ni kisio muno ndavisia ataimaitu ni muvea kwa maota o maseo kwa amwika maitu ngai na mwathime muno ni Ann Mulwa kuma mbiuni naendi ni muvea unga kulia mundu umeni waile uvitha pini ya simu yake sio mbua Elizabeth asiju ala maundu tu lea asiju na ala maundu tu lea nitwa abikia kwa asia we mundu muka ena ni wona uibithwa kindu ekulie niki nundu kindu chambe
aume aingi akangutabia aume ala mekala maikianite na kamo aume aingi maibengi aume aingi bengi sio na kamo na ukona mundu ume aili uko na to tendu na muka inde we muka we either akuye milioni anoa sia mume no kegwa o mume aetwa kindu ukegwa sie watuma na weti namba yake yatuma o me meeting o kindu chendeka tuma ni kwithia ni wonie pandu baikiku na bengi itauasia kwa wona uibithwa ndiacia no seo like wona uibithwa ndo ile kubithwa lakini ni wailo chunguza choni chao kiutuma wikata ubithwa na ni chao kiutuma tusili tumwe mueme utakumbulila kwa tio sio kubithwa etha no bitha eka kubitha nundu tio sio maile etha mwikindu kimwe na ni wanengi weloza olika bala bandu na dacia balikwe na ndaia ndukalike wanange na ndukalike thati bangite kwa kanyumba teno na twina misingi ya twenda kusomithia ciana twamina kusomithia ciana mwako zungi baimwe kana kaketha skulu tukaka nyumba tuna project ya kwa kaploti IS kwithia wendi onenga ya ndwangi maka ploti yo imbesa maka utungia na ndwisi kana maka utungia na yezo kulila mbesa na unengie yeba uisa ithia baichau baiki na kawo yambia wo ibeti netu the two wise na nditu the two yo ina kutumia akili kula kuyatumia maitu ona atumia maitu tiku ithia kana membesa nundu akaunenga ya no mundi oni akaunenga jingi 1+1 ni maneli so kwitia maneli nduketha chau nduketha namo wo ibeti netu the two yo na tu the two na akili ya kusubia mali ya tumia haya asante ndio mwiti ya windi ekulio Safaricom yasia ndukatate kutapia mundu ono pinia yui kawe niwe munene katika mutongo yi na Safaricom yasia ndukatate kutapia mundu pinia kui na ndine yasia pinia zitabyo mukau eweka ina mwandu azwiza ututabyata undu wa Safaricom na pini ya mume na muka kwa woni wakwa yuta mundu yuta mwenendi akayuta ta Veronica wa mutongoi ila andu matwana matwika kindu kimwe na uthei waku na umelu waku nini wese na ni waki kindu kiba kindu kimwe Veronica ayeya mutumia wake nukuya Elizabeth yayeya mutumia wake nukuya tuni jo kindu kiba kimwe wena silingi 10 simoni cia kwaku silingi cio 10 no ciakwa na ndiye makutho wa mundu ni kwithwa simoni yakwa ndina silingi 10 na yaku ina silingi 10 kwa woni wakwa andu maele kubithanila mapini masimu ndio kila bawi nibo ukaaukethia mutumia nuni woka ni watutia na nundu ndawetete mali yake na ndawetete sindu ciake iyuka iya na bengi i benefit nundu an claimed properties nundu pai mundu ukoka kukulia sio mbesa ithi na cia mbingi kwa ubatonyeka indi onetha indi no bitha indi jui tukabithe sio abitho banini nikenda wisaidia indi onekebeti onetha indi kwendani kwanga ino kikatiwe na etha timi bango yanga iyuka kina thina na nduna ti andu makuthina ona oithiaka kuyaka na itu tuyo properties etha wo property ndukabithe musee waku nundu nenezi ithia reverend kuangi me watu plot mabindite no isa ithia we akatu abutu emwe titheka lakini no witha ezi na chau ena ka plot na kesikie ninya wake meli isu ni siliyo kwou ni asieni makosa na ti wailu nao aume ame ukilia mukama umala makosa matume makayo tai namo na mukame thame na pini mailo kumatapia nundu kukosa matume mukaumalo kai na mukawani wewarie tu biashara wewe vyano kumanda twindu na ake mundu ume amukaka yakakunda akindu mbiluni akasioko bai angeniigwe no mukwe masani akamba uyaka nywe sani yui ina ake mundu zinu kwiza unengwa pini ni muka unuma na gangi me mutuo kele ai na ngama ni baada kindu iko mama usitwe ile okuiza na maji no mene ngwa pini no ambume nyeni atia amu matona mbuyitho iwe makomisi basi weta kibeti oila musee waku labda ilobi kaneo bandu bange ithukuma na weta kibeti no wesa kanyona tulatu maundu wikao buwa wakabulina wa wakatena na inde ni wise yuoka akethia na ake juni wailoka ukosa kuituko huya kataka nywa mbesa juni atia huya ndo no mailo kwikala nthi na kila mundu ya akili yake ni wailo utumia akili ukamanya joba ane kalo ni ngwasia kwa ni twithe twiyoi na wenga ino kututethia
Mautumani ni maingi naende museisya that ivikia na usungia ikulio yaku tukavikia usungia waka na ukite naende gaitu kwate ikulio ya muthia kana ya keli ya muthia naende kulia pe museisya ukulia ne kulia mukau akulea na aithiko na akakuya kana akakuya utwane na ni withwa na makosa watwana kana mukau akauma kwaku akathikwo sunulaita wa wendo na ikuya twana ni wa ukola na uitwana paube makosa ni withe ukula si enda ukulia kauga kama isi wathi ambo kundu tulawa ni withe enda ukulia yu mukau akaubatai na thika nisa ukuya aisa ukuya kita utwana waile kwikata undumwe Biblia ndi nengetoa theusu wa mundu kwikala apo ti mutwana ni na ngia mundu ume ungibinda thikala kwake na hesa umenye na thikwitu na wenda utwana twana undu usu ti useo na etha mundu mwe na kende watwana ni wizi pa twinene ambaile pina ndume kanisa zindi mwe twinena zinuzie kanisa andu mambi ona katwa ibetingilie gwawe otindilite ngala undu usu kwake twithana thina ni weto unakaeto lakini nake ngai waitu ndendete undu usu nundu niwo mambindi mutwano na ombi ata kibeti kimwe ketha ni wendano mamesibetiana omba tumwili tutwingi ata mwaya mukakethia akitiro bangi walaini lakini kwenda kwa ngai kuma mwambililio ni mundu umwe na kibeti kimwe wetha mweme mukaunu na kwiye ethiko na kunutwane about take time mande wethi no na imwa nundu neva musiwe kalila kethia be maundu wenda na nde umona akethia nathi kwamba uiko yako mukanani natumia mumande thina ni mwau na ndio ndikumbulala nzama etha thina ni wi anu makathiusila makwani maingi matepo nundu wetanga likweya anu maenda makase mundu ndaibabisi no ekala itutetia ndawale ndekata lakini kwisa kuwetwa ngewasyawe kondu etha nimeenda usuani abamwe mamande kansala manene nake matamba kwita mbai kana andu ma family manene bamwe nunu thino lo mathinya nutona ule wetwa unduni wa meeting isu asante nyina kwa ndiongela bauni asia andu aingi kana misimbingi mundu aiweta thina wake asianda wiawa kwa uwe loke gwa mundu ume asianda wiawa yukulea kuwiwa kwina maundu angi mebwitina na yuko u ni waile chunguza we etha ndu wane sai ni ngaliko thibota bikia ni wako uwa nainde ni kwaterini we kulia muthia musiaisia alatu naravikia usungia makulo menu tukasungia wakana ukite ngai avikia na kutuvicha nainde ikulio ya muthia ya umunthe kulia pasta ethiwa ethanwa ni watwana na wisa kwithia mwitu usu ni wa uko wa aoi waele kwika ata nikilu kuma kasikeu undumwe kana mbona pati la serikali serikali ndi yange wala ya woi nundu serikali nena obo wakindu kitwa expert ethabu yazianga ni moi enda wete woyu su wake ba kotini woneke uswani obo wagwo kondu undu wa woi mabina maingi andu manene ao obo wa woi no kethia mundu akakugwa woi uiba ndaelesia kondu ethani watu anie na ndu achunguzite musisu kana ni wao yi ni wesithia mukau ni moi no waile kumanda ninge wasia kabalukui kana noi wagoi kana ni chau be wa mure namba kweza utanze nuku ya maide la mesimo kethia musiuza andu azu ni taoi ti yao ni taoi no yithi ya undu unene wa ndu ukakuru ndina ugo wagwo kwa ndu matamba utani si ambe uswani kumanda achunguse kuma musiuza na kuma musiuyu amande undu waile kwika nundu nawe mamiro twana matu kama yumwe na etha ndama na mbei ya manambe ino ni waile mandonu maile usebya kindu yuja woyi ketha na kamba makundi nimea mane makazengata nikana matubye woyu na itu anu metu ndo ya twiki yao wako yangata twiki ya matangiwe na mayaliulwa ni pina wanda kame mekale chumbe cheu na undu wate uibeta Elizabeth nyina kwa ni kwasia andu angi ni masiasia sindu na metho na iloke wa mundu umena na usisi uvero kwa lanu mundu ono kumenete mana kwanza ono kukilia ona vero ni wewe uyo mundu akasima na we asima no kyosiwa nange na no kikuendea kwa ube alandu maumena mana na maumena mana maikwita chau maikito moi na yasio na mbai yo ndeni chau ni daoi kwa
andu ni maile kuekana na undu usu wa kusisia undu na metho na kimena cha metho na kiibatiswa na kijitwa chau kiitwa uoi no isa ithio nakana kake tawa mu kaoi kana maiye buni kwitwa muoi na kona ona kajisi kindu kiu na mumwaka nengie thayu wonya mao ko kila kibo andu ni maile kumanya ndeto ya Ngai na yo indeto ekamathasia Nandi musiaisia vauni vo tiumini ya kilungu kitu muthenani wa umuthi ethandu nathikia na usungi wa ikuli wa kunduka kwengo tukavikia na usungi na kunena ni sayulua misitu wakana ukite na indi bitikilitu mane ataalamu maitu kana ataimaitu makwatikana avana indi titha tiumini ya kilungu kitu muthenani wa umuthi Reverend mundu wenda ukwata ba mundu wenda ukwata athika kuya musini wa Ilopi bandu beta wandono opposite nibo beta wasinai anoka baunga na mandani ungwata na kenda kukuna simu tuenge wakapola nutona kuna simu etha nukwenda kwa 0735944111 haya na kwanye twitha undu ni uwa kutethesia ciana na muika na kutaa muika nundu muika nulikile muisio munene wakwa na twitha nye ukendo ngwata ni ngwata nambani yakwa ya simu ila kuya numatenda unene ya kiseveni ona thinie muno endo kule ndi wende nda yiwika enda unena nakiwe indi kwa ndo asumatenda mathiu kama enda unena nakiwe namba yakwa ni 0785 036 236 0785 036 236 na indi tukanenania na tukatethania muno. Asante. Na indi Reverend namba yaku niona ndiwa watu wanename tuki na utu ningu menena ingi 0735944111 Asante nende musiaisia ni utungia muvea we mwana kwithana kwa kuma saa umwe ngina saa isu cia vika saa 3 na ndatika 3 valatu mina kilungu kitu muthanani wa umuthi tutungia vea we mwanya nundu wakosa ivuso yaku kutoma matumani maku kwikalandi tukavikie na kukwata utao kuma kula kwi ataimaitu na indi ni utungia muvea o ingi nundu wakusakwa TV yaku ya Mutongo TV kwitha yi TV yaku na indi ni utungia muvea o ingi nundu wakwikala kiseseni kiu cha ngwatanio ya mukamba na indi ni kuendea usiaisia musio wa ilungu ila si atiala tukomane saa mwonza siavika ndi unenga vilingi wa mauvo muthenani wa umuthi kilunguni wetha nakwa Veronica Siombua. Inu ni Mutongo TV.